Manong Ronnie, tatang? Imual ni Manong mo, silya anak to. Ay nawaw, sa di naman ang tinapanan na, tatang. Ang mga nun napanmanan na kiin-inom day dya tao. Indon mabartag, kumkumpurmi manan abalay ti pagawawidan na. Siyak pa yung tibanugan na amang sukon kan kwa na. Saan ka diya nagpakada-kada kayo, tatang? Nagpakadamit ko day. Yung di na kaman nung sa dino ti papanan na anak ko. Inala na ka di ti cellphone na, tawagak, tatang. Wayne, nakitak nga imbulsa na itay. Mabit lang nga ron, taawagak man day dya tao. Kumusta nga silya anak ko? Sinungbatan ka din ni Manong mo, ti awag mo kin kuana. Id-id na pa naman, tatang. Ay nawa, kasano pa yun day te? Inuman siguro man ang ti ayan na, iso adi na kaya tasong batan. Gibutin mo umay ti arak day takabsat mo. Arak tumat nga min ti danom na, tatang. No awan ti arak, apo, kasla agsakit. Kasla di na kabaulan ti agbiag nga awan ti arak. Nalabas ti kinaadik na iti arak anak ko. Ay talaga, tatang. Inton mabartag, kumkumpurmi man ditan ti aramiden na. No daduma, may samat aparikot ti intero a barangay, tatang. Ay nawaw, ni Manong Ronnie man ang kasungungan. No sa di naman nga tan tinakiin-inuman na. Kayang tanggapin Nabartag ka manan, Manong Ronnie. kanas... Ne. Sana ka na bartag, edna ating ko. Imbes nga agdiretso kay Gibalayo. Agis tambayak man pala hindi to'y tersenam. Ay nawaw, saan amabalin? Nabartag ka man. Amangan no agbot ang dagiti customer ko. Sana mapasamag da ita ating ko. Ano kaya't mga tulungan ka pa yung aglakaw, ha? Ay, sus Manong, di mo pakibiyangan ti nakadisplayan natin. Nabartag ka, amangan no matumba ti istante kat maiwarat ti nating alako. Sigagid di mo't edna. Awon ka di tayo panagtalig mo kanya. Oren na bartega. Amok tararamida kidna. Hello, Mari Edna. Mare, umay ka man pa'y dito'y tersena. Apay ka di, Mare? At ni Manong mo dito'y mare. Kung kumpurmi ti aramidan na dito'y tersena. Nabartag ngamin. Anya? Agawaam ti umay mare. Naamangan no makaperwisyo pa'y dito'y. Talaga mat day tao. Mangibabay na talaga. Makaumay ka ka di mare. Tani, agraman lakok anateng pakibibyangan na mateng. Wen, Mare, umaya kon. Agawaam mare, tani, jak kabailan nga anawaan ni Manong mo. Ay na, talaga day tao. Perwisyo ka dagiti bumarangay no kasta mabartag. Sa dino ti papanam silya anak ko. Iti tersena ni Mari Edna, tatang. Ada ka no ijay tinalaing nga anak yo. Anya, Iti na minsan, iti ayan dama ng arsang tinagturungan na. Iti ayan meten ni Mari Edna. Agraman lako kanon ni Mari Edna, pakibibiyangan na, tatang. ay, nabaltik siguro man yan Sigurado daytan tatang. Inulaw manon ti arak, iso akum kumpurmi manon ti mapampanunot ng aramidan. Talaga apirwesyo no mabartag. Imbis nga agdiritso nga agawid dito'y balay, sa balimat abalay ti pagturungan na. Asino ti butbut ngan ngay day tao? Anak ko, kabailam ka di nga iawid ti kabsat mo. Kabailak, tatang. Mano atawanin akasta ti aramidan day tao. Ay na, nairuama kon. Ay buludag pa'y man lang ti 2x2 yu, tatang. Ay na, gusto mo tan Manong Ronnie. Kita akit maperdi mo tan dagiti lakok anateng itikas tangar aramidam. Umay kayo dito istor ko anabartag. Makaperwisyo kayo mat no kasta. Manote ka matis ita, Edna. Talaga magibabain ka, Manong Ronnie.
Agyaman naklaunay ta nakaumay ka, Maricel, ya. Kita umot at tinarami ti kabsat mo. Ay, no. Ay, ano tararamidam dito Teresina sila, ha? Sikat irong mga pagsaludsudak iti kasta. Ah. Apay apakibibiyangam tinatang alako ni Mari Edna Manong. Ay, kahit ko lang di makatulong itigayim mo silyading ko. Nung kaya mo di makatulong, umay ka dito, saan ka na Barta? Agtagtagainap ka man ako nakon. Ay, nawaw. Saan Amok Aramida, ha? Ibati mong takamates, tagawid tan. No di mo kayat atoy 2x2 Yun. disto di talikod mo. Da kami manon kanitatang ti babain mo. Naimbag ko taim may kaadagos idikalman, Maricel, ya. Tamang ano anya pa'y ti aramida ni Manong Ronnie. Nalagip ko ti inaramid na iti manok ni Tata Pedring idinabartek anapan ijay. Mayat mo't no saan anak kainom. Ngam no kas na nabartak. Ay, kumkumpurmi ta aramidan na, Mare. Makaperwisyo matang. Iso ti parikot ti pamilya mi, Mari. No si bibiyag pa'y lang day dinanang. Inal daw siguro mo na may stress. Ay naamo na matakas na ti aramid na numabartak. Ngam no apay adi na pa'y laliklikan day tanga arak. Ni mahanong ko pa'y ti ko na, Mare. Saan nga agbyag day jay no awan makita na nga arak. Payakas gyro ni anak ko. Ay, nawaw. Anya man ang tibasol ko, tatang. Saan lang gaya nga iti ayan ni Edna tinapanam iti kalman. Napanggapay gayam nagpasikat iti paradan. Anya? Iso may ti istorya dagiti driver niya. Napan mo kanu ida kinalit. San mo't atata? Si kakid di mo? Di ka ba naglibat? Pangasi maruni ha. Sardingam. Sardingam din tapalagin inom mo ti arak ha. Ibabayin na kami mo't kiniading mo ti kastagar aramidan. Pariku pa yung ti papay mo kadagiti kabaranggayan ka. Salpang kakigyan. Sa di naman ti papanamrunay. Arak mo manon ta imot mo. Ay, nawaw. Kunak lagi din no asino tinapinta sa masalaw ko. Na kayo magayam na Silvia. Mapanak man iti antigayim ko, nana. Agsyat kami man. Anya, ay di kamot maumuma iti arak. Ay, saan mo ta makauma ti arak, nana? Nadamag ko tinaramid mo ijay tersina ni Edna. Ken ijay paradaan iti kalman. Awan day jay, nana. Amumot akas jay ka numabartek ka. Apay nga ay adi mo pa ila isardeng ti panagin inom mo. Sana pa ready, nana. Agsakitak tuki ni. Lodyak maangot ken maramanan ti arak, nana. Anya? Gumatangak man na 2 kilo akamates. Sige nana, agpili ka latan. Pilyan nyo no at dapay timayat. Imay ngamin inayayam ni Manong Ronnie dagiti lakok anatang idinaming santa na bartek. Ay won, malagip ko. Nasalaw ko ni Ronnie di tadalan itay. Arak manang ti imot na. Dito'y tersinam sa tigim batangan na. Saan asyak tinagapan ti arak anakitam na Silvia. Ngamin, kun kontrola kit itid ko nga arak iti daydi Manong Ronnie. Amo ti ugali na numabarta. No saan asika, nangalaan na ngay ngata. Ginatang na siguro iti sabali at tersena na Silvia. Amo yung matdayay. No may papan iti arak, aramidan na ti amin. Di na lang padpadasan ti umay dito'y tersenak anabarta. Tatalaga ang makangagday tao. Kunakon ka. Sika man ang timasalaw ko dito'y dalan, Manong Ronnie. Ay, nawaw. Siga magayam silya ading ko. Nakigtutak pa eh. Arak man ang tinig ganam. Awan ti pagdalaga mading ko. Agawid takit din. Sana mabalit. Baka urahin da ko nagiti kumparet. Agawid tan kunak ne.
Inton mabartag ka, sa bali manan abalay ti pagturturungam. Lay. Asino ti mapan mo butbut nga na? Sana mabalin tas makita mo na adayumot tan ti pinagnak at subliak mo na Agawid tan. Awanan ti adupay asao. Maday, Di mo urayan ama uma ti kabaranggayan tayo ken ka. Di ka mabutang apang uranda ka dita. nakalaki di mo tan Silya. Ay nawaw. Sika lang arudan ti tultulungak. Sika pa'y lang matikas tama nung Ronnie. Kapag ilak ti bagik, Pakaibabain ang ti pamilya tayo ti kastangar aramidem kunak lang arudan. Kasanono ulit man ti naramid mo apan ang karit-karit kadagiti jeepney drivers dita kat bugbugan da ka. Kasanono sa bali manen abalay ti pagawidam kat panguran da kadagiti bumalay Saan to mapasamak tayo na ading ko? Agsardeng kan manong Ronnie. Maturog ka kit den no awan aramidam. Saan aday taarak ti pampanunutam. Ay nawaw. Mauma akon ne. Basta, makainumak ka lagi ti gagayim ko yung madamdama. Saan man anatanggan ti ulo manong? Di mo manan ipilit ti kayat mo. Sayang ti arak no ibuling ko lang. Nagginang tupay ti arak ni. Naawan ti dang gamasaw. Ale, mapan ka. Mapana ka talaga ading ko. Di nak malabdan. Kunam itay, taad dati tao ang makakitkita ka data. Iso ka pilitan na simuro taktin ka. Mga among kabatan dita. Saan asyak ti bambano ga mamang suksukon kan ka? Gay, binaybay ang mic ni Manong mo, Silya. Bayan nyo, taramidan ng tikay kayat na tatang. Kasi no ibabain dataman ng anak ko. Isumat lang tinatanggan ti ulo na tatang. No pang uron da dita, basol na. Amo na nga rudan a perwisyo ti ipapaay na kadagiti kabaranggayan tayo no kasta mabartag. Di pa'y laag na kamat. Nakababainan, katagiti kalugaran tayo. Bayam tatang. Bayam ta ibirok na ti pakaisagmakan na. Si Kaki, di mo anak ko. Sakit lang ti ulo day ta akabsat ko tatang. Awan lat aramidan na no di mangibabain iti pamilya tayo no kasta mabartag. Urayan na siguro nga damang itulod ken kwa na iti barangay hall tatang. Umay ko isublay to'y binulod ko abunan yaw, Edna, basang. Agyamanak na unay Nana Silvia. Ay nawang, addamanan ti sumungad anabartak nana. Day, busis ni Rudy day ta. Nakalabos amagmag na nana. Ayun, ayang, apay mo't akas di tilangan na. Man nga Rod, nakavrip lang ang nana. Ay, gapo itinalabo sa panagin inom na. Di na amaw asila labosan amagmag na iti sentro ti kalsada. Makamumay di na. Di na lang ang panggapan ti umay di titersenak. Tatalaga nga itulod kun ijay barangay hall na. Nay, agpamiyan ng samag. Nasayaat mo't no ijay balay dati pagawidan na. Saan manen akum kumpormi abalay wenno tersena ti pagturturungan na. Silya, anak ko! Silya! Sa dinutayan mo! Apay ka di tatang. Kasla madandanagan kayo launay. Ay, anak ko! Mapan mo mangkitain ni Manong mo di barangay hall. Ha? Anya ti aramidan na di barangay hall tatang. Nakaturog ka noy, day. Intulod na giti opisyalis di takabangibang ka barangay. Tas sila labos ka na magmag na ti sintro ti kalsada na code na kabrep. Nabartag siguro tatang. Isuti ko na ti karuba tayo nakakita kin ko anak ko. Mapan mo sukulin ni Manong mo. Mga lakay iti kawis na. Ay hindi, nakababay. Napundutin bagada sila labos sa magmag na ti sintro ti kalsada. Ay, ulay. Ay, saan lang ang aparikot ti barangay tayo? Parikot matan ti kabangibang abarangay day tama nung Ronnie. Agreeing ka manong Ronnie.
Manong! Sa dino ti, ayan di kalaban, ayan na. Ay, nawaw. Talaga nga ulaw munday ta, Manong. Ha? Kita man talangam. Di ka mabaen kada kapitana, ah? Nene, sa dino ti, ayan ko ya. Ada ka dito barangay hall. Anya? Nene, sus, ayan nga iti-t-shirt yung pantalong ko. Abay, Makitam day ta? Di mo pa yan amo no sa dino tinang ikargami di kawis mo. Sapak. Naimbag ata dapay brief mo. Pa yung lakastoy. Agbado ka tagawid tan. Muntoy. Mangibabain ka. Awan ti babain mo anag pag na anak ka brief ka laang. Nagdiretso wait ni Manong mo iti silid na sila. Ay natatang, kasta unay abain na itay. Di na pa yan sungbatan ti saludsud ko. Apay ka sa tiisin mo nga eh. Ay natatang, no nakita yun lang tilangan ni Manong Rone di barangay hulitay. Diyak mo no agkatawa ako no masyanak kinkwana. Anya? Lukas la pimpiman di barangay hul tatang. Gapo iti nalabas, apanagin inom na iti arak, kastan tinapasamak kinkwana. Sigurado ang mabainday jay ka ni Kapitan Tatang. Heh, hustumik ka diya. Tabaring pagnakman na. Nakitam ti viral video iti Facebook, Maricelia. Anya nga video, Mari Edna? Video ni Manong mo aroni, ah. Ay nawaw. Kita man, Mari. Asino din nang i-post? Diyak ka mo, Mare. Dami account mo. Ang mga no kalugaran tayo, ah. Wano saan, taga-kabangibang a barangay. Kita man, Mari. Aday ta, Mare. Buyaam. Kasanumat ana amom ani Manong Roni ti adda iti video, Mari Edna? Wen talimabas iti paraangan mi iti daydi nga aldaw, Mare. Nakita mi kin ni Nana Silvia anak kavrip laang. Di min pinagan anong tati amume kat agawid ije balayo. Di mi impagarup adumanon gaya man di takabangibang a barangay. Ison ti pagfiestaan dagiti tattaw iti Facebook, Mare. Na imbaglaangan at blurred ti rupa na, Mare. Badon sabot ni Manong mo aruni dagitaw, Silya. Aywan. Bado na talaga dagita Nana Silvia. Nangalaan nyo mat? Nakita ni Tatam Apul daw, igi kataltalunan. Ay nawaw. Ijay lang gayam tinangibat tiyan na. Sinubraan na ti ininom na, iso akasta. Di na amaw tinararamid na. Ustumat kit di. Tapno agbain mat basit. Sa bagay tapno awanon ti pagparikutan tayo a bumarangay. Kumkumpurmin to mater aramidan na no kasta mabartag. Pudno na unay Nana Silvia. Jak amoy ti deja kabsat ko. Naadik mo iti arak. Naimbag ko man no agdiritso nga agawid ija balay no mabartag nga masaan man. Nakitam ti video Manong Rone. Nakita ko na. Nag-viral ka. Nakababay na unay dito eh. Pagyamanam tablet ti rupam. No apay mat ngamin ngayon batim latan ti pantalon kan t-shirt mo iti kataltalunan iti dayjay nga aldaw Manong. Mukas na. At dati nang isubli ti badok silya. Inted ni Nana Silvia itay. Ay nawa. Diyak pa yun man lagip noon niya tinapasama ka. Ala agbartag ka pa'y. Anya ngayon ti rupam nga isangom ka ni Kapitan kalpasan ti kasta na pasamak Silya, mag-abrudak sa amot tayo. Agabrod alaw-law at umat dita. Apay, nalakat ti agabrod? Nas ka na pumanaw akong dito lugar tayo. Nakababayin launa yun silya. Nakababayin kang kapitan. Nakababayin iti intero barangay tayo aling ko. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakken ka nga uston ti arak. Ngam natangken mo ti ulom. Anya ngay ita Manong. Ay, nawaw! Liklik
Gikan ti arak tapno awan to ti pagbabawyam intun dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaan to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpulis ka, lakay. Ay nawaw, saan na nakasapulan ba kayo? Anya asaan akasapulan? Kat no nakarugrugit takawas mo. Kasta tibado, ngagpasentraw. Katigtigos ko lang mo. Nagdigos ka ngagpaiso. Ngam insublim manen takawas mo. Agpulis ka mo ta. Takababain ka dagiti makakita kan ka. Upat nga aldawon aday takawas mo. Awan mo ti ko nam asuka tamtap no mailaba. Di mo pa'y kahit bakit. Saan ka mabanog na aglaba? Kan tipid iti sabon, kan danong. Ay nalabasan na pa nagtipid ti kastangar aramida mo ili. Agpakadakon miling bakit. Malumtong nga agawid Tudumagasak pa iti ayan dananang. Na, talaga nga awan ti denggem asao. Ay nawaw. Apay ngamin, ay apakibiyangam amin. Agraman kaus ko. Pagparikutampay bakit? Sa dino tinagapwam, Willie anak ko. Ije sentro nanang. Adaw tinapan ko inaplahin na trabaho. Ay nawaw. Nagpasentro ka kasta ti kawus mo anak ko. Ada ka diti parikot iti kaus ko nanang? Kaslapigadan mo't tanta kawus mo anak ko. Ada ayamat agaplay akasta. Tinapatag kat saan anaangot nanang. Nagdigusak mo diti agsaba. Kan at least, nakatipid kami nanang. Nagdigos ka. Ngam kasta mo't ti kawus mo. Awan mo't ti kunam ngagpalis ka. Agtip-tipid ka ngagpaisaw. Ngam kasta mo't tay tsuraam. Ay nawaw. Di ka di maangot ti bangbanglok nanang. Ay na, pang-aasim man, Willie. Di mo ibabain ni bakit mau. Ni nanang mik. Agsukat ka Tapno malabaan ta nakarugrug ita kawis mau. Kaskalaan niya iti kasta alangam anak ko. Anya man ang ti pagpariko tamari meleng. Ay, kas iti sigod lang ta amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. Iti anya makagapumare. Kasano ngamin, di na amot agpilos mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay lang kan kwa na. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon kan danom. Aywan, limabas iti paraangan mi itay mare. Nakarugrugit nga agpaiso ti bado na. Awan ti serbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya mare. Ay, iso pa yan ti pagapaan mi no daduma mare. No adda ibagak apaw, nagado arason na. Tipid ka no iti sabon kan danom ti kasjingar aramiden na. Nabasamit ti buok na mare. Kasla nagdigos mat. Nagdigos nga agpaiso ah.
Ngam insubli na mo ti kawas na. Ulit-ulitam abagbagaan, Mare. At danto siguro pag nakman na. Para iti pagsaya atat na ti bagbaga, Mare. Rumara kita, Mileng. Di mo kutkut yun to yung t-shirt yun pantalon ko dito ya. Tausarik tumanan no agawid ah. Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba ka dagitang Willie. Mabalin pa ang mausar tayo tabakit. No sa anak ngagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, hindi maipapaniti dahi tabanag, Mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigo sakmat ah. Oo, uray manupay adigos ter aramidam. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok, Willie. Basta, di mo pa kibibiyangan dahi ito'y, tay suot ko pa'y kunak manay. Mabalin pa'y ang mausar iti manungal daw datoy. Anya? Adala kong a fabric conditioner, Marilisa. Dapay, Mare Mileng. Ikanak man itido asa siya, Mare. Tay nabanglot itid mo, ah. Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner, Mare. Una, tayin labak tibado nila kay kumare. Naimbag man tayo manugaw. In timing ko nga adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta, Mare. Tapno saan nga aglang-lang apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na matlaang tidaddo maakawos na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang, Mare ah. Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong kin t-shirt ko, Mileng bakit? Sa dino tinangikargaam ah. Di mo ka din nakita ti kawos mo ngagbitbitin iti sampayan, Willie lakay. Ay nawa, saan ka din nga imbagak kang kaadi mo pakibibiyangan ti kawus ko? Saan pa'y anamagaan? Mga lakay iti pagsukatam dita drawer. Ado mo't tibadom dita. Dayjay nga rod ti kayat ko. Ay, agpakalaing kanto manin nga mingkad. Naa, imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawos mo. Si kapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti bugoong ti kulay ti danom anang nilabaak iti kawos mo itay, Willie. Bago mo ta sasawa, Mileng. Katuan may. Kasla bugoong ti danom ti kinarugit ti kawos mo. No. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangaruden ti nailabaan. Makistanbayak mampay titi balayo nanang. Ay nawaw. Naimbagmanta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging lalaing dahi ta Mileng. Tay takit iti nagapaan mi itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibiyangan na dagiti kaus ko. Sakbay apim manawak, binilin ko adi na pakibibiyangan ti kaus ko nanang. Amuyo na niya tinaramid na. Napanain laba. Awang kitin to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday di akawas. No di mga kanya, di saan kumapay anabanog anaglaba. Na, di ka mabaen nga pag na di tarwara nakarugrugit ti kawis maw. Ay nananang, tinapatag, agdigdigusak. Jak amukin ka wilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, Mileng anak kaw. Di yumat imbagbaga nga umay kayo agpasyar tatang. Awan ko matiplano nga umay. Ngam sobra tinatang kin prutas. Iso napanurot ko ti umay mangtig anak kaw. Ni Willie nga. Napansiguro manen ang iti ayan ni nanang na tatang. Ay nawaw. Adda ka dito saan nyo nagkinawatan anak ko. Nagapa kami itay tatang. Kasano? Iso lang nga roden ti nailabaan. Iso pa'y ti makaungot. Apay ka na? Ti sigud latta nga isyo mi atatang. Di na amu ti agsukat. Noan niya ti insuot na ita.
Isumatan iti manong aldaw. Agdigdigos, ngam kaslaawan matla ang serserbina tadi na ammo ti agsukat. Amuyo ka de, tatang. Idili na ba ak ti kawis na kaslabugoong mateng tinagbalinan ti danong? Ay, day taki dyan, anak ko. Hey, siyak pa yun ti mabain kadag iti kalugaran tayo. Taamangan no panunutin da asaan ko nga as-asikaswan nila kay ko, tatang. Rumabieng, miling anak ko. Diya akong mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na matikas tangar aramidag, tatang. Ibagam tulad takin kwa na nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang. Pagsalitaan nyo alasaya at iparikot yo anak ko. Maala pa'y dayta itinasaya at asalitaan. Mano atawan matan aparikot mi day tatang. At danto ti pagnakman nila kay mo. Maamiris nantaw. Aparamit nila ang iti pagsayaatan na. Ti kastangar aramideng. Rabi and Willie, anak ko. Saan ka kadipay nga agawad? Dito ako na mga nanak. Tapno maturog aklangan mo agawid Mangisupot ka lang ng itisidaan nyo kani bakit mo, anak ko. Adu may tinlutok nga adubaw. Saan nanak? Ay nawaw. Mga anak dito sakbay nga agawid Anya kalakit di matan ayaw Willie. Saan ka mata makaaw-awat? Nangalaam ti kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaungat ka pa'y laang mat. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sa bali mo't tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare. Ta saan ana magaantiin labak abado na. Naimbag man ta sana nagungat mare. Nagunget kit di Apay ka no apakibibiyangak ti usar na. Ay na. Uray manupay adigos ti aramiden nila kay mo. No saan naasukatan ti kawis na. Awan matlaang mare. Kasta mo ilaang tisang kaibagakan kwa na, mare. Ngam kasla awan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Kitaam, di nan tumanin sukatan ti kawis na, anakitam. Makalawas tumanin nga isutibado na. Dinakman kusilapan akasta si Kawili. Paglisi kay tidalang ko. Tagdi ko sakmiling. Nasakit ka di tinakam mo kanyak, Aglisi kay tidalang ko kunak. Tadda tinapatig ka papanakita. No, si kapay lang tinangato ti pride na ita. Panghasim man. Tasan akong kumpurmi ti lawlawatam dita. Agdi ko saklaang man. Ay katagpalis kan tumulang na magaanan ti inlabak abadong. Agday taka man na kunakon. Kita man takawis mo. Nakarugrugit manen. Nakarugrugit nga. Napangluntukupay. Ang utam. No, Willie aya. Kaslabugoong tumanen ti danong no ilabak takawis mo. Sa dino ti papanam. Ay ring ti bikiri ti asidag tayo. Agaplayak. Anya? Awan pa yung amin ti awag ti muna nga inaplayak. Iso nga agaplayak pa iti sa bali. Kasta ti kawis mo amapan? Di ka agsukat? Ay na, Willie, idi pa'y napalabas nga aldaw day takawis mo. Mabalinan da ito. Di bali ata nagdigo sa kamay. Ay nawaw, hay, jak mo. Nauma akon amang palpalagipkan ka. Asino nga men tinangibaga apalagipan nak. Ay nawaw. Digos ka adigos, ngam di ka maangarod agsukat. Ay, pauna yan ti kastang Willie. Pangaasim at di ka manaktak miling. Interview ti papanak. Di mo ko madadailan timod ko. Si kakaditi agaplay, sir. Owen ma'am.
Willie gayam tinagan mo, sir. High school graduate. Husto ka di. Wen, ma'am. Okay, i-review pa ila ang application mo. Awagan kan tulat ta. Kaano nga ta, ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita. Tada ti daddo malakad ko. Urayat nga rin tawag yo, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo, ili anak ko? Saan pa yung mawag tinaplaya ka di sentro na na? Ura di ta bakery. Urahay ka no ti awag da. Makalawas yung tinapalabas. Ngam awan mo ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Ura di da do mga inaplaya ka di nanang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo. Ay nawaw. Amangan mat no na dismayada, anak ko. Manya kumangay ti pakatismayanda na na. Kasta ti kawis mo, no kasta mapan ka agaplay, saan ka day? Uwan. Masiguradok nga umanay arasunday ta, tapno madismayada ken ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na, anak ko. Nagdigos ako man. Sakbay anapanag iti opisina da na. Wan, nagdigos ka nga agpaysaw. Ngam kita ang pantakawis mo, nakarugrugay. Awan ti sirbi na nga agdigdigos ka, no isubli-subli mo ti kawas mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng? Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado ka numat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan ka numat ang maalala? Tsak mo, amare. Apay adi mo ang mumare. Saan kami unayan nga agsarsarita, mare? Naumaak mo't nun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami igibalay, kaslaangin-laangan ti tunggal maysa. Saan mi matan apakibibiyangan ter aramiden ti tunggal maysa, mare. Sa dino tinagapuam na anak ko reng? Ay, di ta ka bangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, nana. Napan ko lang sinalodsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapol iti trabaho, nana. At na tinaistorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, nana. Anya ti indanon na ken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita da nakarugrugit ti kawas ni Willie, nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawas na idi napan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa ket bakery ken restaurant ti pag-applyan na, nana. Ay nawaw. Kunahakon kat. Nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona ket ti pag-applyan na at trabaho, ket adda pa kay naigan na iti makan. Aday bagakken ka, pari Willie. Anya na ita, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapol ka iti trabaho, saan ka day? Uwan. Ngam sana mo ito na mapagasatan, Mare. Amok no anya ti aramidem, pare. Ay nawaw. Anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan, pare. Nakarugrugit ka no ti kawas mo ang nagpa-interview. Iso ana dismaya ti supervisor da. Agdigdi ko sa mo, Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawas mo, pare. Anya. Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling, pare. Sukatan mo ti kawas mo. Di mo urayan nga agla nga abugong ti danom no labaan ni Mari ti kawas mo. Nasayaat mo, tanagawid kan, Willie. Adda na patag apagsaritaan ta. Adda na damag ko may papan kadagiti trabaho nga inaplayam. Amo kung data bakit? Naibagan ni Marilisa sa kanya. Nasayaat mo't nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak, idi.
Di saan ka kumaan narigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik dahil dyan bakit? Kanain ko nga ibaga at tipid. Namkastoy mo tipo nga na. Ay, siyak to pa kabalay mo. Masiksikuran ang makakikita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Bangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka. Kasta agsukat ka. Saan anatangken ti ulom lakay? Saan anasaya at no tipidem mo't unay ti bagin? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaawi lilakay. At interview, iti apply ka trabaho bakit? Mayat ano kasta? Barang alaan dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mat ang ma-reject man ti application mo, lakay. Sapay lang ko mga rod bakit? Tama ala ang matay. Kahit kumatan trabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da ka, lakay. Mayat ti kawas ni Pari Willie alimabas iti paraangan mi itay amari mileng. At da interview na ita, mare. Nag-apply manen iti trabaho. Nasaya at mo no naka-Amerisan mare. Una, tatalagang awan ti mayat ang mga lakan kwa na. Nukas JT itsura na, mare. Di na amo tagpulos. Nagbutang siguro matlaang Pagyamanak ka, takinasarita, Mari Lisa. Awan ti anyaman na mare. Tidakas na, kat sinayang nalaang ti bannog na kadagiti mo na nag-applyan na. At least, naka-Amerisan, mare. No saan siguro napasamak ti kasta, ang mga no aging gaita, kat natangken latta ti ulo na. Mayat ti isam mo Willie lakay. Ang damat lang di trabaho. Bakit? Ay nawaw, mayat man no kasta lakay. Kamudyanan na. Inuray mo pa ilaang ang mapasamak ti kasta lakay. Bakit? Nakamiris ako. Las day gayay. Saan na maulit? Useless gayam ti panagtipid. Nubagi mo ti mapaypayan. Una, laglagi pa nga importante ti proper hygiene amak nga. Wan bakit? Maawatan ka itan. Ala, agpulis ka nga rudan, lakay, tamangantan. Ay, nawaw! Nasaya at ti agimpan wano agtipid. Iso na laang tadi mo kumamat sobraan. Nang runa no bagimatan ti mabaybayan. Laglagi pamlata kumamat, a proper hygiene kat kasapulan iti trabaho man kan uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.